Alihan sabahtan kaçıp gidecek. Çok olmaydı, kalsınız sabah kalsana olsa. Kompüterle kızık oyun oynayın diye atırdı. Kaçıp gidecek. Çoştu vermeydi, kalsınız sabah. Ben seni beraber alıp gideceğim. Kalay. Aytma. Men Superman'mın. Superman? Sabah. Varlığımız, sonra sabahımız. Ağay, Alihan kayda verse boğama. Maması bir жаққа барады деп, үйінде кішкентай қарындасы бар екен, соны қарасын деп жатыр мамасы. Әлихан, тұра ғой. Бара ғой, қарындасыңа қарай ғой. Мамаң күтіп қалмасын. Әттең, мен сендерге арнайы кәмпит алып келген едім. Жей алмайтын болдым енді. Жоқ ағай, Aliхан мамасы күтіп тұрады, мен де жесе бола ма кәмпиттен? Ya oyunu кейін öyle veririz. Oyun? Tamam, küte durak. Қандай ойын? Кәмпит тәтті шығар ya. Ben seni kesin Superman.